Kinshasa bari kubyinira ku rukoma ndetse bakaba basohoye itangazo rikomeye cyane nk'uko tugiye kwibagezaho nyuma y'amakuru agezweho muri diplomasi y'akarere k'ibiyaga bigari akomeza kugaragaza uburyarya n'imikoranire idahwitse y'amahanga mu gukemura amakimbirane yabaye karande mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere tariki ya 2 Werurwe 2026. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zafashe icyemezo gitangaje gisa n'igishaka gushyira amakosa yose ku ruhande rumwe cyo gufatira ibihano ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abayobozi bazo bakuru bane, mu gihe leta ya Kinshasa yihutiye gukoma amashyi no kwishimira iki cyemezo. Usesenguye neza usanga ibihano byirengagiza nkana imizi y'ikibazo ubufatanye bweruye bwa leta ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba w'intera hamwe za FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ndetse n'imitwe y'abahezanguni ya Wazalendo n'abacancuro b'abanyamahanga. Muri iyi nkuru irambuye turasesengura uko ibihano byafashwe, uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwihisha inyuma y'amahanga mu gihe yica amasezerano ndetse n'icyerekezo cy'u Rwanda mu gushaka amahoro arambye ashingiye ku kuri. Ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyemezo cyogamiye ku ruhande rumwe binyuze mu kigo cyayo gishinzwe kugenzura umutungo w'amahanga OFAC. Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda RDF nk'urwego ndetse n'abajenerali bane bakuru b'u Rwanda. Abo ni Vincent Nyakarundi, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka mu Rwanda, Ruki Karusisi, General Major akaba n'umuyobozi w'agateganyo wa diviziyo ya 5 y'ingabo zirwanira ku butaka, wahoze ayobora imitwe yihariye Special Operations Forces. Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ni General ndetse na Stanislas Gashugi washyizweho nk'umuyobozi w'imitwe yihariye ya RDF kuva muri Werurwe 2025. Muri itangazo umunyamabanga w'imari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Scott Bessent yavuze ko ibihano byafashwe mu rwego rwo gushyigikira amasezerano y'amahoro ya Washington Accords aherutse gusinywa mu buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwa Perezida Donald J. Trump. Amerika ishinja abayobozi ingabo z'u Rwanda muri rusange guha ubufasha bwa gisirikare intwaro zikomeye zirimo utudege tutagira abapilote drones ndetse n'ikoranabuhanga rihagarika ikoranabuhanga rya GPS no gutoza umutwe wa M23 wakomeje kwigarira uduce twinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turimo Uvira ku mupaka w'u Burundi. Nubwo nyuma bavuye mu ibihano bivuze ko umutungo wose aba bayobozi baba bafite muri Amerika ufatiriwe ndetse n'ibigo byose bifitemo imigabane ingana cyangwa irenga 50% nabyo bikaba bifatiriwe. Hakabaho n'amabwiriza abuza abanyamerika kugirana ubucuruzi nabo ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ukuri kwirengagijwe, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubufatanye n'abahezanguni ba FDLR, nubwo Amerika yafashe iki cyemezo yitwaje gushyigikira amahoro, u Rwanda rwasuye itangazo ryamagana byivuye inyuma ibi bihano, rubigaragaza nk'ibibogama ku buryo bukabije. Niba koko amahanga yifuza amahoro arambye mu karere, ni gute yirengagiza ibikorwa by'ubushotoranyi bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idahwema gukora? Itangazo ry'Leta y'u Rwanda rero rikaba rishyira ahagaragara ukuri guteye ubwoba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhisha kutubahiriza amasezerano y'agahenge. U Rwanda rwerekanye ko mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isaba ibihano ku Rwanda, ingabo zayo FARDC zikomeje kugaba ibitero by'indege zitagira abapilote drones n'ibitero by'ingabo zirwanira ku butaka byica abasivile b'inzirakarengane benshi mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bikaba bihabanye n'amasezerano y'agahenge Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinye. Ikindi ni ubufatanye na FDLR n'abacancuro. Ikibazo gikomeye kurusha ibindi nuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanya ku rugamba n'abacancuro b'abanyamahanga, imitwe y'abahezanguni bashingiye ku moko ba Wazalendo ndetse cyane cyane umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Leta ya Kinshasa rero yari yariyemeje mu masezerano ya Washington ko izahagarika ubufatanye na FDLR n'indi mitwe, ariko kugeza ubu ntiyigeze itera n'intambwe imwe. Ubusugiye bw'u Rwanda, itangazo ry'u Rwanda rishimangira ko ingabo z'u Rwanda RDF zifite ishema ryo kurinda ubusugire bw'igihugu. Igihugu ntigishobora kwicara ngo gitegereze ko imitwe nka FDLR ifashwa na leta y'igihugu gituranyi ishyira mu bikorwa imigambi yayo mibisha ku butaka bw'u Rwanda. Kwishongora kwa Kinshasa, imikino ya politike isimbura inshingano.
Akimara kumenya iby'ibyo bihano, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze muri Minisiteri y'Itumanaho n'Itangazamakuru iyobowe na Patrick Muyaya yasohoye itangazo rishimira ibyo bihano ndetse rishimira Amerika. Mu magambo yabo bagize bati izi ngamba ni ikimenyetso cyerekana ko ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugomba kubahirizwa kandi ko ibyemeranyijweho ku masezerano ya Washington bigomba kubahirizwa. Ibi byerekana uburyarya bwo ku rwego rwo hejuru bwaranze ubutegetsi bwa Kinshasa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isaba amahanga gushyira igitutu ku Rwanda no kuri M23 gusa mu gihe yirengagiza nkana inshingano zayo yasinyiye ubwayo zo kwambura intwaro no guhagarika imikoranire n'umutwe wakoze jenoside wa FDLR. Kinshasa ihora ishakisha uwo kugerekaho amakosa, ibyo bita scapegoat mu rurimi rw'icyongereza, kugira ngo ihishe imiyoborere mibi ndetse n'intege nke z'igisirikare cyayo FARDC cyamunzwe na ruswa no kudasobanukirwa urugamba. Kwishima kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ibihano byafatiwe u Rwanda ntacyo bizakemura ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwayo niba leta ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo idafashe icyemezo cyo gukemura ikibazo cy'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahohoterwa iwabo muri Kongo no kwirukana FDLR burundu. Amasezerano ya Washington, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe ihurizo ry'ubutabera. Ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump buri kwigamba kuba perezida w'amahoro binyuze mu masezerano ya Washington agamije amahoro n'iterambere yasinyiwe hagati ya Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo na Perezida Paul Kagame. U Rwanda mu rwego rwo kugaragaza ubushake bwiza bw'amahoro rwatangaje ko rwishimiye isubukurwa ryishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano harimo na komite ishinzwe ubugenzuzi rusange Joint Oversight Committee. Ariko u Rwanda rwasabye abafatanyabikorwa bose ko hagomba kubaho uburinganire n'ubutabera, even-handed approach. Gufatira ibihano uruhande rumwe rukora ibishoboka byose ngo rwirindire umutekano w'imipaka yarwo n'abaturage barwo, ugashyigikira igihugu gikoresha imitwe y'iterabwoba ibarizwa ku rutonde mpuzamahanga rw'imitwe y'iterabwoba FDLR, ni uguhusha intego y'amahoro arambye. U Rwanda rwashimangiye ko rwiteguye gukura ingabo zarwo ku mipaka mu gihe kimwe gusa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo izaba yujuje inshingano yiyemeje zo kurandura FDLR. Mu gusoza rero, icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gufatira ibihano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayobozi bayo bakuru ku wa 2026 cyashimiwe cyane na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni intambwe isa n'ishyigikira imikoranire mibi ya Leta ya Kongo. Amahanga akomeje kurebera ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ndorerwamo ya Kinshasa gusa, yirengagije ko ukuri kw'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo gushingiye ku kwimwa uburenganzira ku banyagihugu bamwe bakandamizwa ndetse n'ubukangurambaga bw'urwango bushyigikiwe na leta bukorerwa abatutsi b'abanyekongo bufashijwe na FDLR. Nk'uko Leta y'u Rwanda yabishimangiye, inzira y'amahoro ntishobora kubakwa n'ibihano bibogamye ku ruhande rumwe. Amahoro nyayo arambye azagerwaho ari uko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagaritse kwitwaza u Rwanda, ikikubita agashyi ikambura intwaro FDL na Wazalendo nk'uko yabyiyemeje mu masezerano atandukanye arimo n'aya Washington. Ngira ngo rero murabyumvira amaginga ya uko ibintu byifashe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikabisohoye itangazo yishongora ivuga ko u Rwanda barufata ibihano, ubwo ndavuga Patrick Muyaya ndetse na Minisiteri ayoboye, aho bashyize hanze itangazo nyine bari kubyinira kurukoma. Ariko biraza kurangira bite? U Rwanda rwo rwavuze ko niba ibihano biramutse bibaye byakemura ikibazo cy'umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umwe mu bayobozi bakomeye b'u Rwanda, umuyobozi wa diplomasi akaba ari nta wundi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, yaravuze ati ibihano nahita mbisinya aka kanya biramutse byakemura ikibazo cyo muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza ikibazo kigira kiti ese ibi bihano bafatiye aba ba generali b'u Rwanda, abayobozi b'igisirikare mu Rwanda, biraza gukemura ibibazo biri mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Reka dutegereze turebe niba hari icyo bibuze gutanga. Ibisanzwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.